Hagajinga kai FIFA World Cup round of 32 happening ke South Africa Persia ke Canada. Ke South Africa kedai ke tim ke bapat ya ke kerdan ke baar na ke grup A, bad kumjuru ke Canada kedai ke tim ke bapat ya ke kerdan ke baar na ke grup B. Bad kene kedai ru ke sin ke Bengkong pakini ki artli ki tim kini orang sya ke jingle kai knockout stage hag jingle kai FIFA World Cup. Aba phai sya ke jingle kai aga kela step ke jingle kai ke long maria khaj aga baro artli ki kenhun ki klem la ben ki jar wala gila persiang ketok ne henry ki klem la ben urlong. Bar kumciuru abas dang ke kelamin ke jingle kai kane kumcu baro artli ki kenhun ki klem ai jam ban syarem. Henry Hashwa ban kod ke jingle kai kata ha ke minit ke khandai peu plus r ka Canada ka leo ban tap ya ke gol ke Bengkong ha ke jingle kai Lengbau Stefan ubre urang ile kai MLS ubami madan na ke klub LAFC. Badu Stefan ulio ban tap ya ke gol nabar ke penalty box. Badai lama ke shi gol kirang ile kai jong ke South Africa ki klem la shu ban siu kuliang hadu bukot ke jingle kai. Ha ke ba ke Canada kalala ban Pynliem ya ke South Africa de shi gol lanon. Baleng bagan ke jing job ke Canada ke leo ban rong sya ke round 16 bad kane kendu Persia ke round 16 kawai na Gine ke Netherlands lane ke Morocco kat ba ke South Africa ka hab lek phaying ki jing le kai ke ba shibit min bat la shai ki long ki jing le kai ha pedeng ke Brazil Persia ke Japan oni le kai ke Portugal shiteng PM ki jing le kai ha pedeng ke Germany Persia ke Paraguay oni le kai ke por RBJAM bad ke jing le kai ha pedeng ke Netherlands Persia ke Morocco oni le kai ha ke por Ndu shiteng AM. Hagajing le kai ICC T20 Women World Cup happening ke India Persia ke Australia. Haba phai shek ne jing le kai ki thei le kai jung ke Australia kila khur ke nam job. Haden bakila la ban Pynliem ki thei le kai jung ke India dan ri weekend. Ban leng bagan ke nam rem ke India kala du ban rung shek semi final. Kat ba ke Australia kala yo ban rung shek semi final. Hagajing le kai second T20 happening ke India Persia ke Ireland. Hagani ke jing le kai ke Ireland kala khur piang ke nam job. Hadin bekalala abad Pynliem ya ke India tang dai Shiron. Baleng bagan ke jing job ke Ireland kala job ya ke series ta Ireland.